Fasa sarigo takajora tipra mothani loaji mungbai edisini council greater tipra leni bill pass khlaijak manote hasteni bobagrate edisini jota adong songno khakam yafare takajola hatio khlaijaka kha tongthokmani kaisa rally kha tongthokmani orelio manjaka amtani tipra mothani adong khatung debor mano khoboi bodoni kubun adong rok Fast Hello Filter edisi hapangni puila koksa pandeni salni salo council ni meeting go pass khlaijaka greater tipra leni resolution Council meeting go Greater Tripura Leni resolution pass mani yagulo puila Tripura mothani chairman Maharaja Pradip Kishore Sakbai thangno relic saimani bisingtei khatong thokjak mani phunuk mani obni yagulo additional council o Greater Tripura Leni bill pass ngano tei haste dal bidal amcheno khatong thokmani relic sailai kha amcheni lukorok oba haikeno additional council o Greater Tripura Leni bill pass ngano tei hasteni bubagrate additional joto adong chungno khaka hamya phare phasal sarigo takarjola amchayo khatong thokmani relic khlaile khati pramothani adong rok asalo takarjola lamprani simi chengai takarjola motor stand jora khlaijak rally khatong thokmani o rally o manjak kha amchaini ti pramothani adong khatong de barmano khobai bodol ni kubun adong rok Ini pulano media takut sono belai hambai marwa. Ini belai tongtongmani sal, ঐতিহাসিক sal, district de himano kini 72 বছর जों थंजांमां दिप्राय बुंगै जों सुचित बन्चित अंजाक बखुगवाय कक सावो सामुंगन नुगिया बेबासिनि बोबाग्रा खासुकसा बोबाग्रा जों माइ तंनाय सबसमय तंनाय बोबाग्रानि उद्योगे बिनि इनिशिएटिभ बाय बिनि लिडारशिप बाय बिनि तैदुमा बाय दिनि 25 तारिख जुन 2021 एडिसि अधिवेशनाव Greater Tripura Leni bill passing ka abon khalawi sing joton tongthoklajak tin takarjala zone area ni tama chala tama bori tama bora tama bori se jotono Greater Tripura Leni dabi edisi habang borok dupnawi edisi अधिवेशन passing mani dabi belai ke khatunglajak belai ke tongthoklajak जों दिनै बाजि थोklayo tongthoklayo khatunglयो मिसिल खुंलायो बरा बोबाग्रा sambajan nani dabi जों दिनरो पुथुमलायका takarjola ni simi asuk ni kokthum chini khara